Pomaže Bog svima. Želim vam zaista sve najbolje i posle ovih praznika, evo, vidimo se i razgovaramo i diskutujemo. Hristos se rodi. Prvobitno je ova tema bila zamišljena tako da uživo razgovaramo, međutim iz tehničkih razloga odlučio sam ipak da snimim ovaj svoj podcast. Kao što vidite, ja to poprilično onako amaterski radim, pa koga zainteresujem hvala mu, koga ne zainteresujem opet hvala mu, ali uglavnom ovaj podcast, pored toga što možete da vidite na YouTube kanalu Analiza stanja, ujedno možete i da čujete na takođe platformama kao što su pravi oni podcasti od Spotify-a, Apple podcasta, Deezera, Anchora i tako dalje i tako dalje. Znači na mnogim drugim mestima, Google podcasta i slično. Tema o kojoj sam želeo da prosto diskutujemo i da razgovaramo, a svakako možete i vaše komentare da ostavite na svim mogućim platformama, je pokretanje društvene mreže koju je inicirao Donald Trump. Kao što znate, Donald Trump će, bar tako je objavljeno od strane njegovog tima, zvanično početi sa društvenom mrežom Truth Social 22. februara i između ostalog ja postavljam jedno pitanje, da li to počinje jedna epska bitka na interaktivnom nebu, odnosno da li započinje jedan ozbiljan upliv nekog drugog, odnosno nekog drugog mišljenja u odnosu na ono koje dominira na platformama koje su zacrtale nekako da je ta neoliberalna ideologija nešto što je sve i svja. Mi imamo gladan svet drugačijeg mišljenja, čitavo čovečanstvo vapi za jednim drugačijim mišljenjem nego što je ovo dominantno koje imamo u tim neoliberalnim krugovima, koji su apsolutni vlasnici i u stegama nekako drže i Google, i Facebook, i Amazon, naravno Twitter i tako dalje. Donald Trump je onako Don Kihotovski se odlučio da uđe u bitku sa njima. Verovali ili ne, svako od vas ko ovo sluša, ali Donald Trump je početni kapital koji je uspeo da obezbedi da bi uopšte mogao koliko toliko da parira ovim velikim sistemima sa svojom društvenom mrežom je $1.000.000. Znači, verovali ili ne, neko je uložio $1.000.000 da bi uopšte pokušao koliko toliko da parira ovim krajnje moćnim alama i vranama, odnosno krajnje moćnoj jednoj mreži kao što je, na primjer, recimo Twitter. Inače, Twitter je bio glavna platforma koja je Trumpu tokom predizborne kampanje omogućavala da iznese neko svoje mišljenje i pravo da vam kažem, nekako Twitter je imao i posetu upravo zbog Trumpa, međutim oni su, kada su videli da je vrag odneo šalu i da Trump tu prikuplja ogroman broj pristalica, zahvaljujući upravo tome što malo tweetne, pa obori berze ili im poveća vrednost ili kako god, oni su odlučili da njega izbace. Sad pazite koliko su oni moćni. Znači, kad vi vidite koliko je moćna ta grupacija koja drži i Google, i Amazon, i Facebook, i Twitter i sve to, da su oni bez blama izbacili sa mreže i zabranili pristup predsedniku Sjedinjenih Američkih Država. Da li ste svesni šta su ti ljudi u stanju da urade? Znači, oni su ti koji na neki način drže svet. U toj situaciji, shvativši da je vrag odneo šalu i da je on potpuno izbrisan sa svih mogućih platformi i da njegov glas ne može nigde da se čuje, Trump se odlučio, da kažem, na jedan Don Kihotovski potez koji se sastoji u tome da on najpre pokrene svoju mrežu. E sad, to je jako lepo zamišljeno,
Moram da priznam da nekoliko pokušaja sličnih Trumpovom su odmah i nastupili nakon američkih izbora, recimo Parler, koja je bila jedna izvanredna mreža i koja je u startu prikupila nenormalan broj korisnika, upravo zato što ljudi koji nisu hteli da trpe tu vrstu cenzure koju je Twitter uveo, su prešli na Parler i Parler je krenuo jako se razvija, međutim Google ga je obrisao kao gumicom i on i dan danas ne može da se oporavi s obzirom da ga recimo nema u onom Google Store. I vi ne možete da ga skinete nikako za vaše telefone, da li imate iPhone ili imate Android verziju, nije ni važno. Ali jedino što možete to je da odete da ukucate na parler.com i da tako idete na tu mrežu. S druge strane, pojavila se, ima još nekoliko tih platformi poput recimo Geba. Geb je izuzetno popularan u Americi, ali nije popularan širom sveta niti Evrope i sad se nedavno pojavio takozvani Getter, odnosno piše se G-E-T-T-R, kako bi mi to kod nas čitali. To je mreža gde recimo dominira ta neka republikanska američka struja i gde su svi značajni američki republikanski političari, pa i oni koji su bili u Trumpovoj administraciji, baš na toj mreži, recimo Mike Pompeo ima svoj profil i tako dalje, i ta mreža je užasno popularna u Sjedinjenim Američkim Državama. Nedavno je dobila ogroman broj korisnika zato što je najveći podcaster, kao što je recimo Joe Rogan, prešao sa Twittera ka Getru i Getr je dobio, zapravo sam Joe Rogan je za jedan dan, verovali ili ne, dobio 8,5 miliona pratilaca. Možda zamislite koliko je ta mreža skočila. Međutim, to je sve i dalje nedovoljno jako i moćno da može da se bori protiv ovih najvećih svetskih sila u interaktivnom svetu, kao što su, kažem, Google, Amazon, Twitter, Facebook i slično. Međutim, gde Trump vidi negde svoju šansu? Ja pretpostavljam da on vidi svoju šansu u tome što, ako ipak tu dođu ozbiljni ljudi na tu njegovu mrežu ili ako imamo ozbiljne ulagače, da će na neki način ipak i Google biti prinuđen i prosto dopustit će da se njegova ta mreža nađe na storu. Ono što je za sada evidentno to je da će se pre svega Trump obraćati američkoj publici, s obzirom da su tamo sada i odsudni izbori za američki kongres i senat, ali ogroman broj ljudi u Evropi željno iščekuje tu njegovu mrežu. Za početak ona će biti samo na iOS-u, odnosno na iPhone platformama, odnosno na Apple-u, a nije još urađena ili ne znam da li se radi i za Android. Pretpostavljam da će se proširiti i na Android, s obzirom da je to negde, kako bi se reklo, nasušna potreba. Sad, vrlo je zanimljiva ta situacija oko Joe Rogana, na primer, zato i držim ovaj podcast i želim da vam ukaže koliko je to važno. Pazite, Joe Rogan je najpoznatiji i najveći podcaster u Sjedinjenim Američkim Državama i možda na čitavoj planeti. Znači, ubedljivo najslušaniji. Ne postoji osoba koja nije došla kod njega u studio. Znači, da li je on leve, desne provenijencije, da li je to direktor, da li je ne znam šta, neke ugledne kompanije, šta god. Suština je u sledećem. Vi čak kad biste pogledali tu neku analitiku, kod Rogana su mnogo više gostovali ovi koji su pristalice demokrata američkih, odnosno levičara, ali gde su oni videli problem u Joe Roganu i zato su ga recimo izbacili sa Twittera? Zato što Joe Rogan u svojim emisijama njih dovodi do apsurda, odnosno sve ono što oni rade, on ih izgleda ruglu, odnosno prikaže koliko su nestručni, nekompetentni i koliko toga lošeg rade po Ameriku. Recimo, on ima jedan stav, on nije bio neko ko je glasao za Donalda Trumpa, ali je rekao da je, kad pogledate rezultate ekonomske pre svega, da je Amerika u vreme Trumpa procvetala, što jeste činjenica, a da sada kada su došli ovi Bajdenovci, odnosno ova neka levo-liberalna ideologija, da Amerika krajnje posrće. I sad, bez obzira da li je neko njegov čak i prijatelj privatno, on ga dovede u studio i kroz nezgodna pitanja pokaže koliko je apsurdno ono što se radi i zato su oni njega prezreli, odnosno pokušali su da ga naruže i da na jedan vrlo ružan način o njemu govore i izbacili su ga sa Twittera i on je rekao, pa dobro, ako već tako, ja odo na Getter
i na Getru je dobio u jednom danu, kažem vam, 8,5 miliona pristalica. Međutim, šta nam to govori? To nam govori da su i Twitter, i Facebook, i Google, koji inače je i vlasnik YouTube-a kao jednog od najmoćnijih sredstava za širenje nekakve propagande, to nam samo pokazuje koliko su jedan zatvoren i začauren sistem u kome se ne prihvata drugačija ideologija, odnosno koja se dozirano prihvata, a sve drugo što bi bilo iole jače i da bi se dovodilo do negde, do postavljanja nekih nezgodnih pitanja i što bi urušavalo temelje te ideologije koju recimo oni zagovaraju, to se brutalno sputava. To su na kraju krajeva uspeli da urade i sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, verovali ili ne, tako da su ga onako ko gumicom obrisali i misleći da se on nigde neće pojaviti. Međutim, kažem, Trump sada uzvraća udarac, što bi se reklo imperija uzvraća udarac, sad samo je ostalo veoma važno da se vidi kako će to Donald Trump uspeti da plasira tu svoju mrežu. Jer recimo ako mu na Google kažu pa ti ne možeš preko naše platforme da ideš, onda je to ozbiljan problem zato što na Storu nećete moći da skinete Truth Social. Ali ja verujem, čak i on negdje pričao da će on lansirati neku svoju platformu preko koje će se postojati story gde će se to moći da skine, koja bi bila pandam Google-u, što ja iskren da budem čisto sumnjam da je realno da se izvede, s obzirom da su potrebne milijarde i milijarde dolara da biste vi uspeli da adekvatno parirate Google, ali sigurno će postojati neki pionirski pokušaj. Međutim, ovo što su nam američki izbori prošle godine i ta vrsta jednog užasnog i skandaloznog verbalnog nasilja i prosto takve cenzure koja je činjena prema svim onim pristalicama koje su bile uz Donalda Trumpa, koja je činjena putem ovih mreža, nam samo pokazuje da će mnoge države morati u svetu da posegnu za nekim svojim alternativnim vidovima informisanja. Ja recimo se potpuno zalažem da kad bi ovde u Srbiji mogla da se formira i napravi neka vrsta mreže preko koje bi komunicirali ljudi koji nemaju levo-liberalna shvatanja. Vi danas, na primjer, ovde u Srbiji imate ozbiljan problem da sve što se suprotstavlja, na primjer, po meni, po mom nekom privatnom shvatanju, dekadentnom, nekim dekadentnim shvatanjima, poput recimo krajnje agresivnog nametanja zelenih agendi i slično, vi doživljavate ovde da vas svako naružuje i da priča o vama najgore moguće stvari. Vi ne smete čak ni da iskažete da ste protiv toga. Ja, recimo, ako kažem da su ti zeleni pokreti koji nam se sve češće javljaju, u koje se grdne pare ulažu, u koje se milijarde i milijarde ulažu u njih, da je to jedna savremena komunistička ideologija, samo obojena u zeleno, u pravom smislu reči da je Kominterna nije možda više u Moskvi, nego je sada Kominterna recimo u Briselu ili ne znam negde u Vašingtonu, i koja služi inače samo da podriva privrede određenih zemalja, tako što izmišlja priče i laže o tim navodno ekološkim ugroženostima ako, ne znam, imate negde fabriku i slično. Ja mogu da doživim da mi algoritmi na Google-u, na Twitteru, na Facebooku, da me potpuno sputaju i da nemam pravo nigde ništa da kažem. Drugo, imate problem u Srbiji, šta se dešava? Naprimer, ovde su i Google, i Facebook, i Twitter i svi ostali uzeli da su jedine relevantne vesti iz Srbije, ne znam sam po kom kriterijumu su to uradili, jedine relevantne vesti su one koje objavljuju N1, Nova S, Instinomer i tako dalje, odnosno, da budemo krajnje pošteni i krajnje iskreni, mediji koji su na toj nekoj levo-liberalnoj struji. I to se uzima kao jedino relevantno i algoritmi njih forsiraju, a svi drugi mediji koji, na primjer, se suprotstavljaju takvim informacijama, označeni su kao da su to mediji, ne znam, uz vladu Republike Srbije, i algoritmi sputavaju informacije koje oni plasiraju, što je van svake pameti, što je jedan užasan i odvratan vid cenzure koji ovde postoji, ali protiv koga ćemo očigledno morati na neki način da se borimo. E sad, Trumpov pokušaj je početak te, po meni, veoma značajne i čini mi se neverovatno važne epske borbe koja će se voditi na interaktivnom nebu. Mi moramo da budemo svesni da televizije su postale potpuno nebitne u savremenom svetu. Zapravo, one su bitne u onom segmentu što ljudi više vole da gledaju neku opuštenu varijantu
putem televizijskih programa, primjer neku seriju, film, reality, šta god, fudbalsku utakmicu, a isključivo informisanje vezano za važne životne teme, da li su to političke teme, društvene i tako dalje, je isključivo vezano za društvene mreže, odnosno za YouTube pre svega. Znači, pogledajte preglede informativnih emisija ili emisija u kojima imate duele i tako dalje, YouTube ima 15 puta gledanije i više pregleda nego što to je imala sama televizijska emisija. Inače, format vesti se sve više u svetu briše sa televizijskih stanica, prave se posebni informativni kanali, pa ko to želi da gleda, može da gleda putem njih. Ali priče o medijskom zatvaranju i slično su glupost i budalaština. Posebno danas kada čujem neke ljude kažu jao, nemamo nacionalnu frekvenciju. Pa nacionalna frekvencija je izgubila svaki smisao onog momenta kada su televizije prešle na digitalni signal. Ljudi moraju da shvate da kod nas ne postoji više analogni signal i da je samim tim frekvencija kao frekvencija izgubila svaki mogući smisao, s obzirom da putem digitalnog prenosa signala isključivo se televizija gleda ili putem kabla, još mada je to već polako zastarelo, ali dobijate one digitalne resivere preko kojih dobijate signal i možete da gledate televizijsku neku emisiju. Ali, povrh svega toga, sve živo gotovo prelazi na ove društvene mreže i da apsolutni monopol drže YouTube, Google, Twitter, Facebook i tako dalje, i da je Trumpov pokušaj borbe sa njima je bukvalno borba sa vetrenjačama. Da li će on u tome uspeti? Vidim da je spreman, da je naoštren, da je ozbiljan novac uložio, ali je to i dalje sve minimalno i nedovoljno, međutim za početak sasvim kvalitetno i adekvatno za okupljanje širih masa, odnosno šireg broja ljudi na čitavom svetu koji su nekako pristalice te, ajde kažemo, konzervativne ideologije koju je on uspevao da plasira u Sjedinjenim Američkim Državama. Vi danas probajte negde da kažete bilo šta, na primjer, protiv gej pokreta, protiv recimo gej brakova, protiv toga što nam se sad recimo od ovih ekologa zagovara da nije zdravo da imamo decu, odnosno da je rađanje dece zagađenje životne sredine i to sad imate kao novu ideologiju i tako dalje, vi ćete biti svuda sputani. Probajte nešto da kažete da je skroz uludo da imate one, kako se zovu, brakove, već sam rekao istopolne brakove ili slično, ili probajte negde da kažete da, na primer, bilo šta protiv agresivnog ateizma i slično, vi ćete biti svuda apsolutno sputani i algoritmi će vas uništiti. To je nešto što je osnovna po meni misija svih nas, čitavog čovečanstva, da se protiv toga borimo. E sad, i ovo što ja ovde radim putem podcasta, putem svega ovoga, je neka vrsta takođe pionirskog pokušaja. Ja znam da će vam možda pogledati 500, 600, 1000 ljudi, nije ni važno, ali za mene je i to bitno, za mene je to mnogo drago da i 500 ljudi postoji koji će to pogledati, poslušati, neko će preneti i tome slično, i to je neki vid borbe. Prosto mi smo danas prinuđeni u savremenom svetu da tražimo alternativne vidove borbe i kako da i na koji način da dođemo do nekog izvora informacije. Zato je ovaj Trumpov pokušaj nešto što je neverovatno važno, nešto što je izuzetno bitno, i zato ja ovaj podcast pokušavam da nekako svima vama približim i da, eto, putem njega negde nešto i govorimo. Inače, moram da kažem da nisam baš neki veliki pristalica dugačkih podcasta. Negde po meni je pola sata slušanja sasvim u redu, osim ako nemate gosta u emisiji. Međutim, vidim da danas su ljudi gladni svega toga, pa se sad i traži emisiju da čitav sat neko može da diskutuje, da razgovara, što je po meni ok, nešto što je dobro. Moram da priznam da da postoji ozbiljna publika. Inače, kad vi pogledate YouTube, šta se najviše gleda, ili kad pogledate društvene mreže, nažalost, najviše se prati i gleda ekstremizam, što mene užasno onako nervira. Ljudi vole nešto što je ekstremno, ali to što je ekstremno i što ljudi gledaju
ne znači i da, kako bih vam rekao, da to može da utiče na neke vaše političke poglede, može da utiče na to kakvu društvenu klimu imamo, ali to je nešto što je onako skroz suludo. Međutim, najmanje što se gleda i što se prati su političke prilike. To govorim za Srbiju, u Americi je to nešto malo drugačije, ali generalno kad pogledate čitavo čovečanstvo, najmanje se prate političke emisije, političke debate, međutim postoji publika i za to i ona pretežno prelazi na ove društvene mreže i na taj način se formiše. Zato je veoma važno da ovo držimo kao neku temu, dok nas naravno svuda ne isključe, ali kažem, Trump je alternativa velika. Eto i taj kuriozitet moram da kažem, recimo ta mala društvena mreža slična Twitteru kao što je Gab. Gab je isto na mestu gde se skupljaju takozvane američke patriote, odnosno, ajde da kažemo, konzervativno orijentisan svet. On je u momentima kada je Trump izbačen sa Twittera dobio u jednom danu, na primer, 600.000 novih korisnika. I oni su mučenici, u pravom smislu te reči, morali da kupuju nove servere, nisu uopšte bili spremni za takav nalet, ne znam koliko su miliona ljudi dobili u jednom danu, recimo, u nekoliko narednih dana koji su prešli na Gab i Gab je postao veoma onako uticajan. Nažalost, kod nas nije. Radi se o jednoj vrlo dobroj mreži gde možete mnogo zanimljivih vesti da ovako saznate, posebno iz te svetske politike. Žaba im je ovako, žaba im je amblem, za Getter je baklja sa kipa slobode. Ona je simbol za Getter. I eto, možda je moj savjet i tu da se priključite i da tu takođe vodite polemike. Moram priznati da su daleko slobodniji nego Twitter. Znači 300 puta slobodniji i ono što je veoma važno na tim mrežama, ipak imate ljude koji se nekako predstave imenom i prezimenom. Šta je problem recimo po meni kod Twittera? Užasan problem kod Twittera. Što tamo može da se javi osoba sa fake profilom, potpuno sa fake profilom, koja može da izmišlja vama, da laže, da psuje, da ne znam šta se čini i to dovodi nekako samu raspravu do toga da ona postane beskorisna. Ja sam pristalica ozbiljnih rasprava i pristalica sam i oštrih rasprava, ne ružnih reči, nego oštrih rasprava i oštre razmjene argumentacije, ali kad to ima nekog smisla i kad vi možete čujete čoveka i da vidite čoveka i kada s njim možete da porazgovarate, ovako kada vas neko psuje i vređa, a ne znate ni ko je ni šta, onda je glupo to i odgovarati. Je vidite, na Getru je to malo drugačije, ipak se tu radi o nekom ozbiljnom svetu. Zato se i nadam da će, na primjer, Trumpova mreža upravo to omogućiti da imamo ozbiljne političke diskusije, uzdam se u to, jer svet vapi za njima i mislim da će to zaista biti od velike koristi. Eto, toliko u ovom podcastu od mene. Što bi se reklo, svako dobro od Gospoda, vidjet ćemo se i dalje. Pokušat ću naravno i da radimo live-ove, međutim, eto, očigledno imamo neki problem tehničke prirode, ali kako god, evo, još jednom ponavljam, sve ove podcaste možete gledati na YouTube kanalu Analiza stanja, kao i na podcastima na Apple podcastu, Deezeru, Spotifyu, isto ukucajte Analiza stanja i moći ćete uvek da pratite ono što ja budem govorio. Svako dobro od Gospoda.